Ganiriza imitima yacu, uvugana n'imitima yacu, twongere twumva ijwi ryawe ryiza riturutira andi majwi yose twigeze twumva ibindi bihe. Haleluya, haleluya, haleluya. Turabizi ko agahe gato gusa turi kumwe nawe, isaha imwe gusa turi imbere yawe iraturutira amasaha yandi menshi, iminsi ibihumbi turi ahandi mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu data tubihaye agaciro kongera kubwirwa uyu mugisha wo kuba imbere yawe. Wakire kuramya kwacu, wakire impano zacu tugiye kugutura, wakire amashimwe avuye ku mitima yacu. Kandi data uyu munsi uganiriza abantu bawe, ubwoko bwawe burahatandukanye, ubaganirize mwami, ubasange abari mu mago, abari mu mirimo, mwami w'abamugira neza, ubasange kandi ubaganirize. Ubuzima bw'abantu buhinduke, imbaraga z'Imana zigendagende, imbaraga z'Imana ziva aha zigende mu gihugu hose. Haleluya, haleluya. Guhindura ibikomeye, ubutunzi bwo kwifuzwa no gutunga Kristo, icangirira umumaro nuko matana nawe, niwe shingiro ry'umunezero wanjye, niwe nshuti nziza itantererana. Ubutunzi bwo kwifuzwa no gutunga Kristo, icangirira umumaro nuko matana nawe, niwe shingiro ry'umunezero wanjye, niwe nshuti nziza itantererana, niwe nshuti nziza itantererana, niwe nshuti nziza itantererana, niwe
nshuti ndashobora kuguterera Yesu niwe nshuti nziza niwe nshuti nziza itamererana niwe nshuti nziza itamererana niwe nshuti nziza itamererana intera kwiheba nareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane mwami ko wambwiye ko utazasiga njye nyinewe mbese uri hehe mbese uri hehe mbese uri hehe mbese uri hehe ibihe byangezeho bintera kwiheba nkareba imbere yanjye we nkabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane mwami ko wambwiye ko utazansiga njye nyinewe mbese uri hehe mbese uri hehe mbese uri hehe mbese uri hehe ngeraho nshobewe ncitse intege we niko kubijwi ryawe rimbwira riti uru rugendo rwawe ninjye warutangije ni nanjye uzarusohoza amahoro ngeraho nshobewe ncitse intege niko kumva ijwi ry'umwami wanjye rimbwira riti uru rugendo rwawe ninjye warutangije ni nanjye uzarusohoza amahoro uru rugendo rwawe ninjye warutangije ni nanjye uzarusohoza amahoro uru rugendo rwanjye ni Yesu warutangije ni nawe uzarusohoza amahoro urwo rugendo rwawe n'umwami warutangije ni nawe uzarusohoza amahoro guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba haleluya guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba watumenye kuva kera mwami wacu ntacyo tuzaba we guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we ntacyo uzabayo guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we ntacyo uzaba we guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse nshuti yanjye we guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ndaguhetse guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzabayo guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we ntacyo uzabayo guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba humura we ntacyo uzabayo guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ntacyo tuzaba umwami wacu araduhetse haleluya turasubiramo gatoya cyane Hallelujah. David ngaba nkuzamukaho gato
ibihe byangezeho Yeah, yeah, yeah. nera kwiheba Yeah, yeah, yeah. nareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kugira ubwoba ngataka cyane mwami ko wambwiye ko utazansiga njyenyine Yesu urihe Yesu urihe Yesu urihe Yesu urihe geraho shobewe ncitse intege niko kumva ijwi ryiwe ribwira riti uru rugendo rwawe nirwo warutangije nijyanjye udarusohoza amahoro geraho shobewe ncitse intege niko kumva ijwi ryiwe ribwira riti uru rugendo rwawe nirwo warutangije nijyanjye uzarusohoza amahoro guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba we guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba 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 guhetse ku mugongo guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba 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 Mana nkuru Mana nziza umwanya mwiza isaha y'agaciro igihe uduhaye kugira ngo twumve ubutumwa udufitiye kandi ko uvuga mu gihe cyagenwe and you speak in the due time. turavuguruza ibindi byose byishira hejuru bishaka kuvuga mu mwanya wawe. We deny and cancel everything that may exalt to speak instead of you. turavuguruza amajwi y'intekerezo. We instead and cancel the voices of the mind. turavuguruza amajwi y'abadayimoni. We destroy the voices of the demons. turavuguruza ubushake bwose butari ubushake bwawe muri uyu mwanya. We cancel every will that is not your will in this time. turafata mpiri. We get grasped and we get captive. ubushake bwose bwishira hejuru kurwanya ijambo ryawe. Every will that exalts itself to fight your word. turasenze kandi turizeye mu izina rikomeye rya Yesu. Amen. We pray and believe in the name of Jesus. Amen. turashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza duhawe. We are grateful for the Lord for this beautiful moment you are given. umwanya dukomeje kuvuga no kuvugira Imana. The time that we are speaking and speaking on behalf of God. ni Imana tuvuga. We are speaking God. ni nayo tuvugira. And we are speaking on behalf of Him. niyo yonyine dushira hejuru. We are only exalting God ku manywa na nijoro. day and night. ni ikwiriye gushirwa hejuru. He is worthy to be glorified. ni ikwiriye gupfukamirwa. He is worthy to be knelt to. ni ikwiriye kwamamazwa. And He is worthy to be proclaimed. turashima Imana ku bwa buri wese uhawe amahirwe yo kumvira ijambo ry'Imana. We are grateful for everyone who has got a chance to listen to the word of God. turakira abakristo ba Foursquare badukurikirana muri uyu mwanya. We welcome Foursquare church members who are following us this time. ariko turakira n'abandi bose Imana iduhuje muri iki gihe.
And we also welcome whoever that God has linked us with in this time. twatangiye ubushize tuvuga hejuru y'amasengesho, Last time we were talking about prayer. tuvuga ibisubizo by'amasengesho, We are talking about the answers in prayer. ariko tuvuga n'urugendo umuntu anyuramo kugira ngo abigereho. And we are also talking about the journey towards the results or answers in prayers. Mu nyigisho iheruka In the previous teaching, twavuze cyane cyane hejuru yo kubwira Imana, cyane cyane tuvuga we talked about how you go before God speaking in a prayer by uttering words. twavuze ubuzima bwa Ana, sinongera gusoma kiriya cyanditswe ni nacyo ngenderaho. We talked about the life of Anna, and we are not going back to it. Ukuntu yagiye gusenga Imana ya Isiraheli, The way she went to pray to God of Israel. yahoraga azamuka ishiro, She went constantly to the mountain of afite Shiloh. icyifuzo kimwe, She had only one prayer request. abwira Imana ngo unyumve, She was saying, God, please listen me. unzibure inda, Please open my womb. umpeze umwana w'umuhungu. Give me a son. Numva umwana w'umuhungu, If you give me a son, nzamujyana mu nzu yawe mu gutambire. I'll dedicate the son to you. Yari afite icyifuzo kigoye, She had a challenging issue, icyifuzo gikomeye, a very big challenge. ariko nta cyifuzo kiruta Imana yacu. But there is nothing that is above our God. Nta bintu dushobora kubwira Imana binanira. There's nothing we can ask to God that He can be. Niho Imana itandukaniye n'abantu. That's the difference between God and Iyo people. tubwira abantu, When we tell people, akenshi tuvuga dufite n'amareserve, most of the time we are too reserved while we are kuko speaking. hari igihe tubabwira ibyo badashoboye, Because sometimes we tell them things that they are not able to cyangwa do. tukababwira ibyo bashoboye ariko badashaka gukora. Or sometimes we tell them what they are able to, but they are not willing to Ariko iyo do. tubwira Imana, But when you're speaking to God, irabishoboye, He is able. ishoboye ibyo tudashoboye, He's able of what you're not able. kandi irashaka kudufasha And He's willing to help us binyuze mu masengesho. through prayer. Turacyavuga rero kuri buriya buryo bwo gusenga, So we're still talking about the same way of praying. ariko uno munsi But today, ndashaka kuvuga ngo amasengesho ni iki, I want to say, what is prayer? kuko naravuze ngo ni ukuvuga. I said that it's speaking. Numva nshaka gukomeza gucukumbura gatoya, So I want to go deeper. I want to dive into that. kubera yuko utavuze neza amasengesho, birangira abantu bavuze amasengesho batasenze. So, because when you don't explain more what is prayer, what is more about prayer, it ends up when people are speaking in prayer but they have not prayed. Yongicho ni umukozi w'Imana abantu benshi bazi, Young Cho is a servant of God that many people know. ngo yakundaga gusenga He loved to pray, ariko agasenga atavuga, but he prayed silently. akajya mu cyumba cy'amasengesho He would go in a prayer room. akirambura gusa, He would lie down. yamara kwirambura After lying down, akavuga mu mutima, he would speak into the heart, ariko amagambo atumvikana hanze. but words that are not heard outside. Umwanya yagombaga kumara mu masengesho The time he would spend in prayer, akawumara nta muntu urumva ijambo yavuze. he would spend the whole time while no one has Nubwo heard navuze the ngo word. gusenga ni ukuvuga, While I say that praying is speaking, ntibivuga kuvuga gusa cyane. it doesn't mean necessarily to speak loud. Ntabwo Imana yumva ari uko twavuze cyane. God does not listen because we have spoken her. Ntabwo kuvuga bukeya kwacu gutuma Imana itwumva. Neither our speaking on a lower tone does make God to Kuko listen us. hari uwumva udasakuza nkawe akagira ngo none Imana ndikumva. Because someone might think because you're not speaking or praying on a louder voice, God may not listen to you. Noneho hari n'uwumva usakuza cyane akibaza niba Imana yawe iba kure cyane ku buryo ugomba gutira indangururamajwi. And then someone also listens to you while you're praying on a louder voice and imagines that how come your God is so far that you have to borrow a microphone or Imana to speak irashaka ko louder. tuvuga, God wants us to speak, ariko volume cyangwa volume nkeya it doesn't matter, ntabwo aricyo gikomeye. but a higher note or a lower note doesn't matter a lot. Hari ijambo rivuga ngo ntabwo Imana yanyu yapfuye amatwi ngo itumva. There is a word that said that your Lord has not been dumb
of not listening so to you. bivuga ngo uburyo bwose tuvuganye n'Imana irumva. So which means that whichever way you speak to God, God listens to us. Ana yaravugaga cyane So Hannah spoke very much ageze igihe areka kuvuga till the time she became silent. watangira kunyeganyeza gusa iminwa Only she was talking on her ariko lips, ijwi ryo mu mutima rikabwira Imana. but the voice in the heart was speaking to God. iyo ngicyo ajya kuri gusenga Young Cho, while in prayer, akavuga gakeya ku buryo abo bari kumwe batumva ko yavuze. he would speak on a lower tone to the extent of the people around him would not listen of what he has said. hanyuma yagera ku gatuti And then when he goes on the pulpit, agatanga ubuhamya bw'uburyo yasenze n'uburyo yashobijwe. and then he gives a testimony of how he has prayed and the way he has been answered. umunsi umwe umwana aramubwira ngo none se usenga ryari ko nakubona usenga. And then one time a kid asked him, when do you pray? I don't see you praying. mbona ujya mu cyumba cy'amasengesho nkabona uraryamye. I see you going in the prayer room and I realize that you're sleeping, aramubwira ngo lying down. iyo mvugana n'Imana And he said that when I'm speaking to God, ntibidepanda n'urusaku rw'amajwi, ntibidepanda n'uburyo mbivugamo, bidepanda n'uburyo imitima yacu ihuye. it doesn't depend on the tone I'm using while in prayer. It doesn't depend on how many words I speak, but it depends on the connection between my heart and God's heart. gusenga si ukubivuga cyane, So praying is not speaking it si alone. ukubivuga neza, It's not speaking it si well. ugutondekanya amagambo, It's not lining up si words. ukuzamura ijwi. It's not raising the voice. oya ntabwo ari ururimi ukoresha, It's not the language you're using. ntabwo ari concordance y'ururimi, It's not the way you concord your words. ni uguhuza umutima n'umutima w'Imana. But it's connecting your heart to God's ntabwo ari heart. gusohora amagambo gusa, It's not only uttering words. si ugupfa kuvuga, It's not speaking no si matter no how. kwivugisha. It's not even speaking to yourself. oya ni ukuvugana n'Imana, But it's speaking to God. ni umutima n'umutima. It's a heart to heart. hari amasengesho menshi atagera ku Mana There are so many prayers that do not reach God kubera yuko abantu batayasenze neza. because people have not prayed them very well. muribuka amakuru y'umuntu wazamutse ari umusoresha w'ikoro n'uwagiye ari umufarisayo gusenga. You remember the news of tax collector and also the Pharisee who bombi went to prayer. barasenze. They all prayed. birashoboka yuko umufarisayo yatondekanyije neza, Maybe the Pharisee knew how to control the words of the birashoboka ko prayer. yari azi kubivuga cyane. It was possible that he spoke on a louder voice. igikomeye si ukumenya kubivuga, So the essence is not knowing how to igikomeye speak ni it, imitima ivugana. but the essence is the connectivity between the kuko hearts. Bibiliya iravuga ngo gusenga kwa bamwe ni ikizira imbere y'Imana. Because the Bible says that to some, prayer is a curse to God. or nicyo to God. cyatumye umusoresha w'ikoro yumvwa cyangwa isengesho ryumvikana, iry'umufarisayo ntiryumvikana. That's why the prayer of the tax collector was considered instead of the Pharisees. amasengesho ni ikiganiro cy'abakunzi. So prayer is the conversation between the narimvuze friends ngo of the beloved. ni umutima n'umutima, bivuga ngo ni umukunzi n'umukunzi. I had said that it's connectivity of hearts, which means that it's lover to lover. niyo agaragaza umubano cyangwa ubusabane umuntu afitanye n'Imana. The prayer shows the familiarity or the relationship you have with mu God. gusenga tuvugana n'Imana kandi twumva Imana. In prayer, we speak to God and we listen to God. mu gusenga twishimira kubaho kw'Imana muri twebwe. In prayer, we delight in God's presence. in us. turaramya, We worship, tugashima, we praise, tugahimbaza, we glorify, tukatura, we repent, tugasaba, we ask, tugatuza. and we get calm. ibyo byose tubikora imbere y'Imana. We all do these things before ni God ikiganiro cy'abakunzi. because it's a conversation of lovers. iyo umuntu yabatijwe mu mwuka, When a person is baptized in the Spirit, anasengera no mu ndimi z'umwuka, he also prays in the tongues of Spirit. akavuga ibiri mu mutima, And he speaks of what is in the abo heart. bari kumwe ntibumva ibyo avuga. And those who are together, they don't listen on what iyo is ni praying. impano yo kuvuga mu ndimi. That is the talent of speaking in tongues. ibyo nicyo nashaka gusobanura gusenga ni iki. So that's what I wanted to explain, not to elaborate what is prayer. reka mvuge none impamvu dusenga. Let me speak of the reason as why you pray. tutaramenya impamvu dusenga, Before we get to know the reason of praying, akenshi
tujya gushaka ibisubizo gusa. Mostly we go looking for the answers. Mutekereze umwana ujya guhura na se agiye kumubwira gusa ngo mpa. Imagine of a kid who goes to the father only asking. Umwana uhura na mama we umubwira gusa ngo ndashaka iki. The child who meets the mother will only say that, Mom, I want this. Mwibuke ijambo Yesu yabwiye abigishwa. Remember the word Jesus told the disciples. Aravuga ngo nimujya gusenga. He said that if you go in muvuge prayer, ngo data wa twese uri mu ijuru. you said that our Lord Father in heaven. Niba Imana ari data, if God is our ntabwo Father, yishimira guhura natwe twaje gusaba gusa. He is not pleased in us only asking. Hari ibiganza by'abateze amaboko. There are the hands of those holding them. Ariko hari imitima mike y'abaje gusabana n'Imana. But a few of them have come to look for the relationship Kenshi with tuzamura God. umusozi no kujya gushaka ibyo Imana itanga. Most of the time we climb the mountains looking for what God gives. Imana yigeze kumbwira ijambo nandika igitabo ku busabane bwawe n'Imana numva riranshimishije. God once told me the word while I was reading the book Intimacy with God, and I got happy. Irambwira ngo akenshi tujya gushaka mu biganza by'Imana aho kuza gushaka amaso y'Imana. God told me that most of the time we come to see what is in the hands of God instead of coming to see God's face. Tuza gusaba gusa ibyo Imana itanga aho kuza gushima no guhura n'Imana no kwishimira yuko twaje imbere yayo. We only come to ask of what God is giving instead of coming to rejoice that we have a relationship with God. Dawidi aravuga ngo muzi imbere yayo mwishima. David said that come in his temples rejoicing. Ntimuze gusa muje gusaba. Don't only come while you're going to ask. Iyo abantu baje gusaba, when people come to ask, iyo ari abantu basaba, if you are people asking, bagaruka ari uko ibyo bahawe byashize. they come back because of what they are given is finished or is Iyo done. umunyamasengesho arushima Imana, If a prayer warrior is the one who praises, ajya gushima iteka ryose. he goes in praise every Muhore time. mushima iteka ryose. Rejoice always. Mu bibaho byose muhore mushima. Whatever happens, rejoice. Gusenga ubudasiba ni uguhagarara mu mashimwe. Praying unceasingly is standing in praises. Buriya iyo dushima Imana tuba turimo dusenga Imana. When we are praising God, when giving thanks, we are praying. Kamvuga impamvu zituma dusenga Imana. Let me speak of the reasons why I pray. Nagenda mbihuza na bwa buzima bwa Hana navuze. I'm going to be linking with the life of Anna that I Ikintu spoke. cya mbere gituma dusenga Imana First reason as why we pray nuko dukunda Imana. is the love for God. Umuntu ukunda Imana A person who loves God afite uburenganzira bwo gusenga Imana. has the authority and the rights to pray. Iteka iyo abantu bakundana Most of the time, if people are in love, baraganira they have kandi conversation, umwanya wabo uba mutoya w'ibiganiro. and their talk usually is limited. Nubwo mwokwiriranwa n'umukunzi Even if you spend the day with the lover, ntumenye uko amasaha arangiye, you don't know how the day goes ubona down. umwanya ubaye mugufi You just see that the hour kuko is few murakundana murakumburanye. because you've been missing each Iyo other. muhuye ntimushaka gutandukana. So when you meet, you don't want to depart. Urukundo dukunda Imana So the love we have for God nirwo rudutera kuyisanga no kuyishima no kuyisenga. pushes us to go in prayer, praising, rejoicing, and Nirwo giving thanks. rudusunikira kuyisanga no gutindana nayo. So the love we have for God pushes us also to go to Him and to dwell in His Niba temple. uzamurwa umusozi n'ibyifuzo gusa, If you only go to the mountain prayer because of the request, ufite urwego utazigera ugeraho you have a level that kuko you uri never, umushonji. because you're hungry. Uzajya ugenda ugiye gusaba, You go while you are going to ask. nurangiza guhabwa After being answered, usubireyo utanashimye, you go back without. wongera ugaruka ari uko ibyo wahawe byashize. You come back while what you have been given is done. Hari urwego utazageraho. There is a level you shall never reach. Uzi kujya mu masengesho gusa ari uko ufite ikibazo, Do you know how bad it is to go in prayer because you only have a problem or a challenge, ukazasubirayo ari uko ikindi kibazo cyaje, and you go back in prayer because you have encountered another problem? hanyuma ukajya uvuga ngo uri umunyamasengesho. Nturi umunyamasengesho, uri umunyabibazo ujyana ibibazo. Umuntu wese ugira ibibazo agira aho abijyana.
So you are not a prayer warrior, you're not an intercessor, but just you have problems. You only go to show your problems or to ask for the problems. ikibabaje dufite abantu bazenguruka mu bantu bajya gusengesha, ava hano ajya ahandi, ava mu cyumba ajya mu kindi, ava ku muntu ajya ku wundi, hanyuma akavuga ko ashaka Imana. Ntabwo ushaka Imana, urimo urashaka abagukemura ibibazo ufite. So we have the challenge is that we have so many people who keep on going to the prophets, the pastors, asking for prayers, and then you end up saying that you are seeking for God. You are not seeking for God, rather you are asking people to help you of the challenges and the trials and the tribulations you are going through. So nimo ndavuga ngo dusenga Imana kuko dukunda Imana. So we pray because of the love we have for God. Tugasenga Imana kuko tubayeho kubw'Imana. And then we pray because we live because of God. Umuntu w'imbere The inner man buriya niwe muntu nyawe. is the real man. Hari abantu batazi umuntu icyo ari cyo. There are some people who don't know who is a human being. Umuntu ni umwuka, A human being is a soul, yambaye umubiri, enclothing the body afite n'ubugingo. and has the spirit. The Ariko spirit and the umuntu soul. nyawe ni umwuka. But the real person is the spirit. Buriya sinzi niba mubyumva neza. I don't know if you clearly understand this. Iyo umuntu mukuye mu mwuka, umuntu aba agiye. So when you remove the spirit from a person, life goes off. Niyo mpamvu iyo umuntu arwaye That's why if a person falls sick, dukomeza kuvuga ngo se aracyafite umwuka, aracyari mu mwuka. we keep on asking, is this person still breathing? Iyo umwuka ugiye When the spirit goes, turavuga ngo umuntu yapfuye, we say that this person is nubwo dead. twaba tukiri kumwe n'umubiri wiwe. Though we are still with the corpse or the body, So umuntu aba yagiye, because the human being has icyo left. gihe turamuhunga, So we flee from him agahinduka umurambo. and becomes a dead body. Iyo mu muntu hatari mu mwuka, So if in the human being there is no nta muntu uba spirit, ukirimo. there is no longer a human Umuntu being. ni umwuka, So a man is a spirit yambaye umubiri, putting on the body afite n'ubugingo. and has the soul. So kuko umuntu ari umwuka, So because the man is a spirit, uwo muntu w'imbere witwa umwuka so the inner man called the spirit ameze nk'uko umuntu w'inyuma yitwa umubiri. is the same like the outer person is called the body. Umuntu w'imbere The inner man abayeho kubw'Imana, is living on because of atunzwe God, n'Imana. survives because of God. Kubaho kwiwe So his ni surviving kubw'Imana. is because of God. Mu masengesho rero So in prayer, niwe umuntu w'imbere it's the inner man. arira agaburirwa. So the inner man is fed through Nicyo prayer. gihe ahabwa imbaraga, That's where he regains power. nicyo gihe asubizwamo intege. That's where he regains strength. Niba bijya bigera ahantu kuva wacitse intege, If it reaches on a point and you feel like you're weak, ukumva umuntu w'imbere asa nkaho yakuvuyemo, and you feel like the inner man is no longer ukumva in you, urakandagira ariko amaguru ntafashe, you are stepping but you feel like you're ni weak. ukubera yuko umuntu w'imbere yananutse. It's because the inner man has been lost Agaburirwa weight. amasengesho, The inner man has to feed on atunzwe prayer. n'amasengesho, The inner man survives on prayer. abayeho kubw'Imana. Survives because of Uko God. umubiri agaburirwa kawunga, As the outside body feeds on agahabwa pasture, igitoki, feeds on banana, agahabwa imyumbati, feeds on cassava, agahabwa ibijumba, feeds on sweet agahabwa potatoes, ibiraya na firiti. feeds on sweet Irish potatoes and Niko chips. umuntu w'imbere nawe agomba gutungwa n'umwuka w'Imana. That's how the inner man has to feed with the spirit Iyo of God. twagiye mu masengesho rero, So when we go in prayer, tuba tugaburira umuntu w'imbere. we are feeding the inner man. Ntitugenda gusa gusaba no guhabwa, We don't only go to pray and to receive, ahubwo tugenda kubera ko tubayeho kubw'Imana. but we only go because we survive because of God. Umwuka wacu abayeho kubw'Imana. Our spirit survives because of Niyo God. mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ngo atungwa n'amagambo yose ava ku Mana. That's why Jesus said that the man does not feed only on bread, but also survives because of the word of God. Ayo magambo tuyumva dusoma ijambo ry'Imana, tukanayumva dukonekita n'Imana mu masengesho. So those words, we listen to them while we are connecting in a fellowship and while we are praying. So abantu benshi bafashe amasengesho nkazana
y'ibisubizo nk'inzira y'ibisubizo. Ntabwo amasengesho azana gusa inzira z'ibisubizo, hashobora kuvamo ibisubizo, ariko nidusenga kugira ngo dusubizwe gusa. So many people consider prayers to be the channel of answers, but we don't pray to get only answers. We pray because we have to live on prayer. We have to survive on prayer. Turasenga kugira ngo dutsinde amosha ibigeragezo. So we pray so that we can defeat the evil. Nkunda amakuru ya Yesu. I love the news of Jesus. Arimo asezerana n'abigishwa biwe. When he was departing from the disciples, Nkunda ririya joro cyane. I liked the night at Gethsemane. Ari kumwe n'abigishwa. When he was with the disciples, Nkunda ukuntu yabanje kubategura. I love the way he prepared Arimo them. abigisha. When he was teaching them, Ababwira ngo mukanya he said that shortly umwana w'umuntu araza gufatwa. the son of man Atangwe. is going to be captured and given. Arimo ababwira ngo mu rugo rwa data harimo amazu. When he was telling that in my father's home there are so many Ndimwihebe. houses, take heart, Ngiye don't be kujya fainted. kubateguriraho muzaba. I'm going to prepare where you shall Kuko be, aho nzaba ariho muzaba. because where I will be, there you will be. Arimo ababwira amakuru meza y'ubwami bw'Imana. He was telling them the good news of the Ndetse kingdom of God, abasengera kugira ngo babe umwe. and he was praying for them to be in Ririya one ni ijoro accord. rikomeye cyane. That was the greatest Niwo night. munsi yiyambura umwenda w'ubutambyi, yambara umwenda w'ubugaragu. That's the time he removed the cloth of priesthood and he enclosed the cloth Afata of taburiye servanthood. arayambara, He took the cloak and put it on, atangira kuboza ibirenge. and he began washing their feet. Uwo munsi amaze kuboza ibirenge, After washing their feet, aranabagaburira igaburo ryera. he shared them with the Holy Ririya ni Communion. ijoro riremereye cyane. So that's crucial Rigira amateka night. menshi. It has so many Amaze histories. kuboza ibirenge, After washing their amaze feet, no kubagaburira, after feeding them, ajyana nabo gusenga. he went with them in prayer. Bageze ku musozi, When they went to the mountain, barananirwa, they fall weak. amagambo arashira, They lost words. ibitotsi biraza. They got sleep. Hari umuntu ujya umbwira There is a person who tells ngo me, iteka iyo ngize ngo nsenge whenever I dedicate myself to ngo pray, nibwo mbona ibitotsi, that's why I get a lot of ngo sleep. kandi iyo ntarimo nsenga njya mbibura. When I'm not praying, I don't get sleep. Undi arambwira ngo iyo mfashe bibiliya gusa mpita nsinzira. Another one tells me that as soon as I grab my Bible, I get sleep. Kuri bamwe bibiliya ni fenerwa, kuri bamwe amasengesho niyo basinziriza, nyamara amasengesho si ibidusinziriza, ni ibidukangura. For some people, the Bible is a sleeping pill, and to others, the prayer is a sleeping pill. While prayer and the Bible is not something to make us sleep, but it's something to awaken us. So n'imbaraga zo gutsinda ibigeragezo. It's the power to defeat the temptation. Yesu ari kumwe n'abigishwa, When Jesus was the disciples, arababwira ngo dusenge. he said, let's pray. Batangiye gusenga, When they began to pray, ibitotsi bibazamo, they fall asleep, birabanesha barasinzira. and then they fall asleep. Arababwira ngo munaniwe gusenga nibura isaha imwe nanjye. And then he said that you have failed to be with me only in 1 hour. Agarutse asanga bongeye gusinzira. When he came back, he found that they have fallen Arababwira ngo asleep. nimusenge I said, pray mutagwa mu moshi. so that may not be tempted. Amasengesho yacu menshi Most of our prayers, niyo aturinda intambara nyinshi. they have to protect us from the Tukunze trouble. kubaza Imana ibyo twasenze tuyisaba, Most of the time we ask God, what did we pray nyamara for? tujye tureba ibyo twabonye tutasenze, But we should also consider what we gain without praying for it. tunamenye n'ibyo Imana yakoze kubera ko twasenze atari byo twanasengeye. And then we get to know what God has done while we have not even prayed. Hari intambara nyinshi Imana idukura imbere kubera amasengesho, nyamara izo ntambara atari zo twabonaga dusengera. There's so many temptations or challenges God removes in front of us. We don't even consider them, but rather God has done it because we have not even prayed. Turasenga kugira ngo dushobore gutsinda mosha. So we pray for us to defeat evil. Gusenga kwimika Imana mu mibereho yacu. So prayer brings the kingdom of God in our life. Buriya iyo Imana idategeka mu buzima bw'umuntu, Satani aba ayobora.
So when God is not ruling in your life, that means the devil is leading you. gusenga ni uguha imana ubutware mu buzima bwawe. So praying is giving the kingship or the ruling God in you. Kubura amasengesho ni ukwimura imana mu buzima bwawe. If you are lacking prayers, that means that you are moving God from your life. So gusenga ni ngombwa mu buzima bwacu. So praying is important in our ariko ni life. n'itegeko imana yatanze. But it is also a command that God kuko gave. imana izi neza inyungu yo gusenga. Because God knows the benefits in prayer. Mwibuke amagambo meza ari mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya 4:2. Remember the good words that are in the book of Colossians chapter mukomeze 4, gusenga muba maso mushima. that continue to pray while you're so alert and So in prayer. gusenga rero ni itegeko ry'umwami. So prayer is the command of the C'est à king. l'impératif mukomeze gusenga muba maso kandi mushima. Si ibintu dukora tubishaka, ni ibintu dusabwa gukora. So it's something that we don't do willingly, but something we are devoted to. Abacira umugani muri Luka 18:1 abigisha gusenga ndetse ngo batarambirwa. So he told them a parable in Luke chapter 18 verses 1, telling them to pray unceasingly. So si ibintu dukora dushaka, ni ibintu dukora tugomba gukora kuko turabisabwa. It's not that you have to do out of our will, but it's a command. We have to do it no matter the case. Niyo mpamvu mu Batesalonike ba mbere igice cya 5:17 bavuga ngo musenge ubudasiba. That's why in Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, it says that pray unceasingly. Bivuga ngo ukubura usenge, While you're sweeping, pray. ubyutse usenge, When you wake up, utwaye pray. imodoka usenge, While you're driving, pray. usoma ijambo usenge, If you're reading the word, pray. uri mu kazi usenge. If you're working, you have to pray. Ntitugira umwanya wo kudasenga. We don't have time of not praying. Gusenga ni nko guhumeka. Praying is like breathing. Kurya udahagarika guhumeka If you cannot stop to breathe, kandi ugikora ibindi byinshi, and yet you're still doing other niko ushobora activities, gukomeza gusenga kandi uri mu murimo. that's how you can even continue to pray, but while you're on activity. Ntibisaba gusa kwiherera. It doesn't need only to go Oya, aside, gusenga ni ubuzima. but prayer is life. Ubuzima bw'amasengesho. Prayer is life. Ibi bintu ndabikunda cyane. I like this. Ni mu ndege ndasenga, While I'm on a ni flight, mu I modoka pray. ndasenga, While I'm in a ni car, I mu pray. rusengero ndasenga, In the church, I pray. ahantu hose ndasenga. Wherever I am, I Kuko pray. namenye yuko ari nko guhumeka. Because I've understood that it's like breathing. Hari abantu benshi There are so many people baheruka gusenga mbere ya COVID-19. who last prayed before Ubundi COVID-19. zarahagaze Now it has stopped kubera yuko batakiza mu materaniro. because they no longer come in fellowships. COVID yahagaritse amateraniro, COVID stopped gatherings, ariko ntiyahagaritse ubusabane n'Imana. but it did not stop the fellowship. with God. Abakunzi b'Imana babanye nayo cyane muri ibi bihe kuruta uko babanaga nayo mu bihe bya mbere. God's lovers have been with God in these days more than they used to before. So ni itegeko ry'Imana, It's God's command. ni no kugera ikirenge mu cya Yesu. It also standing in the step of Mujye Jesus. mutekereza aya makuru. Think of this. Niba umwana w'Imana yarasenze If the Son of God prayed, akarara asenga ijoro ryose, spent the whole night nta praying, nubwo ari iriya joro ryonyine, it's not only that night. buriya amajoro menshi Yesu yararaga ku musozi, So most of the night Jesus spent on the ku mountain, manywa akaza akabana n'abantu, and then during the day he would come and be with people. yarangiza imirimo After finishing his ku duty manywa y'ihangu, during mu daytime, migoroba in the evenings, agatandukana n'abigishwa he would separate with akajya ku her. musozi. He would climb the Abantu mountain. nka ba Mose People like Moses, amajoro yabaga ari kumwe n'Imana. during night he would be with God. So niba Yesu yarasenze, If Jesus prayed, Mose yarasenze, if Moses prayed, Paulo yarasabaga amasengesho nk'aho akeneye abantu bose, Paul prayed and asked for prayers as if he needed kugeza everyone. igihe mu nzandiko ze yabwiraga abantu ngo bene data munsengere. Until in the episodes he wrote, he was saying, brethren, pray for me. Remember me in prayer. Ni gute wowe udakeneye amasengesho? How don't you need prayer? Icyumweru udasenga, ukwezi udasenga, utunzwe n'iki inshuti yanjye? A week without prayer, a month without prayer, what are you surviving Yesu on, my asenga friend? mu gitondo, agasenga mu museke, agasenga nijoro. While Jesus would pray in the morning, daytime, night, in the dawn, he would pray. Akabyuka akajya gusenga, Waking up and he goes to pray. agasenga mu bigeragezo, agasenga no mu makuba.
Then he prays in the temptations and the tribulation. agasenga asaba, agasenga ashima, agasenga ari ni Getsemani. Praying while asking, praying through praises and praying at Gethsemane. So gusenga rero ni ukugera ikirenge mu cya Yesu. Praying is stepping in Jesus' step. Hari n'ibindi. There are others. Bituma twumvirwa. We are listened or we are heard. Ngarutse harya navugaga ku isengesho rya Hana. I've come back to the prayer of Anna. Hari ukuri abantu bibagirwa cyangwa birengagiza. Some people reject the truth they know. Matayo 7:7. Matthew 7:7. Musabe muzahabwa. Ask, it shall be given. So Imana yumva amasengesho. God listens to our prayers. Hari ibintu tutazigera tubona tutabisengeye. There's some things that we shall never accomplish or get without praying Hari for them. impano zizanwa gusa n'amasengesho. There's some talents or some gifts that are only got through Hakaba prayer. n'ibindi bya rusange. And there's some other common things. Ari ikintu Imana yigeze kunganiriza. There's something God once spoke to me. Irambwira ngo tujye dusaba ibya rusange aho gusengera iby'umwihariko. We ask for common things instead of ask for individual Buriya unique things. amafaranga ntibayasengera. You don't pray for money. Don't ask for money. No way. Barayakorera. You work for it. Amazu ntibayasengera. You don't pray for a house. Barayubaka. They build, you construct Imodoka it. ntibazisengera. You don't pray for a car. Barazigura. You purchase it. Simvuze ngo basengera imodoka bari mu buyobe. I'm not saying, do not listen me badly. I'm not saying that those who are praying for cars are being astray. Ariko ndashaka kuvuga ngo isengesho nyaryo ku modoka ni ugukora cyane, wamara gukora cyane ukabona amafaranga ukayigura. Kuko abantu benshi batunze imodoka ntibazikuye mu byumba by'amasengesho, ntibazikuye mu misozi. It's not that you don't have to purchase, but rather work, gain money. After gaining money, you purchase a car, because all people who own cars did not get them from prayer rooms. Rather, they purchased them. Ko birababaza iyo abana bacu tubohereza mu mashuri, abana b'abarokore bakagenda bakavuga ngo bazasengera ishuri, ntibige. Niba utize nubwo usengera ishuri ntuzatsinda, kubera yuko isengesho buriya hari icyo rigusaba gukora. So it is absurd when we send our children to school and then we end up at the end of the day, Christian children say that they are going to pray for school. You don't pray for school. You study and pray through what you have studied so that you can expel. Ibiryo ntabwo basenga ngo bize. You don't pray for food to come. Abantu barakora. People work. Bagahinga. People dig. Nta manu ikimanuka. There's no manna that comes down. Manu yamanutse rimwe gusa. Manna came down only once. Nyuma ya buriya manu ntiyongeye kumanuka. After that, or after then, manna did not come. Igihe cyo gutungwa na manu The time of living on manna cyarashize. has ended. Iki si igihe cyo gutungwa na manu. This is not the time to live on manna. N'abanyisirayeli bamaze kugera mu gihugu, Even the Israelites, after they had reached there, batangiye kurya ibiva ku mwero mu gihugu. they began to eat or to survive out of their harvest. Ibyo byo kwiruka inyuma y'abantu ngo bagusengere urashaka imodoka, bagusengere urashaka visa, bagusengere urashaka akazi, bagusengere urashaka ibiryo, bagusengere urashaka ibiriya, ntabwo byuzuye. So you are chasing people, asking them to pray for, to earn a visa, to get a car, to get work. It's not full. Kuko mugera Dubai, mukagera mu bihugu by'Abarabu, mukagera mu bihugu by'Abashinwa, mukagera mu bihugu by'abakomunisite batemera Imana, ngo murebe izo bintu twebwe turirira, tujya gusenga twiririza, ngo urebe ukuntu babitunze batanasenze. So if you reach in Dubai, if you reach in Arab countries, you reach in communist nations, and then you see how the things that we fast to get, or we go in prayer asking, they have all these things without even knowing what prayer Ntabwo is. visa bazisengera, They don't pray for visa. ahubwo ba fulfilling conditions bakazihabwa.
So, but rather they fulfill the conditions to get the visa. iyo wujuje kondisiyo zo kubona visa barabiguha rwose. If you fulfill the conditions of getting the visa, you deserve it, they give it to you. Abe n'u Rwanda arabo rwima visa ni ukuvuga ngo iyo wuje ibyangombwa ushaka kuza mu Rwanda uje kubura umuturiste uje gukora ibintu by'imishinga uje uri umushoramari ntibana ahubwo barakwinginga nguzi. So even in Rwanda, there are some people they deny visas. But if you are an investor, you are a tourist, if you fill the requirements, they give you a visa. They So even take ibi it to bihugu come. byose bigira kondisiyo bitangiraho visa. So every country has a condition they follow to give you a iyo visa. uzujuje ibindi birakunda. So if you fulfill them, the rest works on its own. Rero hari ibyo tutagomba gusengera So there are some things we don't have to pray ariko for. hari ibyo tutabona tutasenze. And there are some things we cannot get with Amahoro yo mu mutima, peace of mind, ibyishimo, joy, kunyurwa, being content, kwihangana, being patient. ibyo byose ni ibintu bizanwa n'amasengesho. All these things we get them through prayer. Ntiwakwiha amahoro, You cannot give yourself peace of imodoka mind. ntizaguha amahoro, Cars cannot give you the peace akazi of keza mind. ntikaguha amahoro, Good job cannot give you the peace umwanya of mwiza mind. ntiwaguha amahoro. The good position cannot Ni give you. muri we, It's only in ni muri Him. Yesu It's only in Jesus. yonyine haba amahoro. It's only where we can Iyo get peace. duhagaze muri Yesu When we stand in hari Jesus, uburenganzira tubohoza, there's some rights that we ubwo take and ntibugirwa ask. n'abantu It bose. is not owned by anyone. So icyampa I wish ukazamurwa no gusaba amahoro you go to the prayer mountain asking yo for mu peace, mutima, the peace of mind. ukazamurwa no gusaba impano z'umwuka, Then you go to prayer in prayer asking for the gifts of the ukazamurwa Spirit. no gusaba kwera imbuto z'umwuka, And then you go in prayer asking to bear the fruit. ukazamurwa n'ubusabane, You go in prayer asking for the urukumbuzi rwo kumva relationship. Imana ivuga You yearn for God's voice speaking no to you. kubwira Imana ko waje imbere yayo. And telling God that you are before Him. Ibyishimo duterwa no kuza imbere y'Imana, The joy you get because you come before God. ibyo ngibyo All kind of things. nta mafaranga wabigura. That you cannot purchase it. Uwo ni wo mugabane w'abizera, That's the portion of the believer. nibyo twagombaga gusengera. This is what we are supposed to Ariko pray for. ikibabaje rero But what is sad in ibyo it, si byo dusengera, that's what we don't do. turasenga nk'abandi bose. We are praying like any other. Gusenga Prayer bidutera umunezero wuzuye. brings the full joy. Amasengesho niyo atanga umunezero wuzuye. Prayer leads to the full joy. Ibindi byose ni ukwigirigita ugaseka. All the rest is to twinkle yourself and you laugh. Rero ndashaka kugira ngo nkubwire ngo igihe cyo gusenga I want to tell you the time for prayer. ntuzemere ko kigucika, Do not let it pass you. kandi uzagitegure. Prepare for it. Kavuge amagambo nk'abiri y'uburyo dutegura amasengesho Let me speak like two ways in which we prepare prayer mbere y'uko nsoza inyigisho kuri none. before I wind up my today's Nujya sermon. gutegura amasengesho, If you prepare the prayer, ujya utegura umutima wawe guhura n'Imana prepare your heart to meet God kuruta kutegura ibiganza kwakira. instead of preparing the hands to receive. Kuko iyo umaze gutegura umutima guhura n'Imana, Because when you pray the heart to meet God or to encounter ibindi God, birakurikira. the rest follows. Mushake mbere na mbere Before seek ubwami bw'Imana no gukiranuka. seek the kingdom of God and Mu righteousness. gutegura guhura n'Imana While you're praying to have an encounter with God, ubyishiramo. you have to feel it. Nkunda amagambo ya Dawidi I like the words of ngo David. ninde uzazamuka umusozi, Who will go to the mountain? ninde uzazamuka umusozi. Who will go to the mountain? Ni nkaho yabwiraga abantu, ariko ninde witeguye guhura n'Imana. It's as if he was asking people, telling people, who is ready to meet God? Igituma abafiyanse bishima bamaze guhura
The reason as to why fiancés delight after meeting nuko babitegura batarahura is because they prepare it before the meeting, bakanabyishyiramo and they begin feeling it. bakishyiramo uko bahura bameze nuko bifata bamaze guhura And then they begin feeling on how they're going to behave while they're together. bakamenya yuko guhura kwabo kuruta ibindi byose byishimirwa. So, and then they feel like their meeting is more important than any other. ninde uzazamuka umusozi w'Imana? Who will go to the mountain of ni God? kangahe wicara ukavuga ngo Mana ndashaka kuguhura nawe, How many times or how often do you sit and ndashaka say, kuvugana God, nawe? I want to meet you, I want hari to speak ijambo with you. Imana yigeze inganiriza There's another word God spoke rivuga to ngo me, nijoro ndi mu cyumba cyanjye that at night while in my ngo room, nashatse umutima wanjye ukunda, I looked for who my ndamureba lover. ndamubura I searched for him kugeza mbyutse, till the time ndareba ndamubura, I looked for him. ndasohoka hanze I got out. ndamureba ndamubura, I searched him. ntangira kugenda mu muhanda ashaka, I began walking ndamushaka ndamubura, I did not get ngo him. kugeza igihe mpuye n'abarinzi ba nijoro, Till the time I met the guards, the ndababaza night ngo ese guards. mwabonye umutima wanjye ukunda? And then I asked them, have you seen my beloved dufite one? umukunzi Yesu We have our ajya beloved Jesus. kubyutsa nijoro, He has to make you wake usohoke up. nijoro, You go outside. ntushobora that time. kuryama amasaha yose You can't sleep the all hours uri umunyamasengesho, if you're a prayer warrior. kuko amasaha yacu yo kuryama agomba kuba makeya, Because our time of sleeping have to be few. kuko umwanzi turwana nawe ntarasinzira na rimwe, Because the devil we are fighting with has never slept. ntahunikira ntasinzira. He doesn't sleep or slumber. So, niba adahunikira adasinzira, He doesn't sleep or slumber. mube maso mutagwa mu moshi. So be so awakened and alert so that you may not be So, led ujya to guhura temptation. n'Imana yatura ibyaha bye. He who goes to meet God repents his So, sins. tugomba kwatura ibyaha byacu. We have to repent our sins. Buriya muri iyi minsi hari inyigisho ribwira abantu ngo ntabyo kwatura. Nowadays there is a teaching that is telling people no reason of repenting. ngo iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza biba byararangiye. As soon as you receive Jesus as a savior, it is done. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza Receiving Jesus as the King and ntabwo Savior, ariho urugendo rw'umukristo rurangirira, that's not where the journey of a Christian ahubwo niho stops. rutangirira. Rather, that's where it begins. ni ukuvuga ngo Which means, iyo tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza after receiving Jesus as the King tuba and tugiye mu Savior, bwami. we are entering the iyo kingdom. tugiye muri ubwo bwami After getting to the tugengwa kingdom, n'amategeko yo muri ubwo bwami, we have to submit to the muri ayo rules and mategeko regulations. y'umwami wacu. So in the rules of our Bibiliya King, iravuga ngo Imana yanga icyaha. the Bible says that God detests So, sin. yanga icyaha, God detests sin. yanga umuntu wazanye ibyaha nyine, God detests the person who brings sin. ikunda umuntu God loves the ariko person, ikanga icyaha. but detests sin. nuza imbere y'Imana If you come before God, wige kwihana icyaha, learn to repent. ujye of sin. witunganya. You have to repent. mwibuke towards yourself. isengesho Yesu yabwiye abigishwa be Remember of the prayer Jesus told ngo the disciples, utubabarire ibyaha byacu. forgive our sins. So, ni gute abigishwa bari barase byose baramukurikiye, How? The disciples who have left everything and followed him. ariko arababwira ngo nimujye gusenga And he told them that when you iteka go mujye to pray, mubwira Imana ngo utubabarire ibyaha. always say that God forgive our sins. none ko barabwira abantu ngo ntabyo kwihana. And now they're telling people that there's Yesu no need of yarababwiye ngo repenting. nimurakara Jesus said that if you go izuba hungry, ntirikarenge. the sun should not set down. none bivuge gute? So how should Pawulo I aravuga ngo Paul said, dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bugwire, should we keep on sinning for us to ngo go in grace? ntibikabeho. It should not be. twakijijwe ku buntu bw'Imana, We got saved through grace, ariko twahamagariwe kubaho dukiranukira Imana. but we are called to live a righteous life. So, kwihana rero Repentance kutwozaho ibyaha cleanses us the sins. nicyo Imana idusaba. That's what God asks. ibyo bigomba kuba ari ubuzima bwacu bwa buri munsi. That has to be our daily life. niba hari abo ugomba kubabarira unababarire, If there are people that you have forgive, please forgive kuko them. ijambo ry'Imana rivuga ngo nimujya gusenga, nimuhagara mugiye gusenga mukamenya ko ufitanye ikibazo n'umuntu, banza umubabarire, banza ureke no gutura n'ituro ryawe, usubireyo mukiranuke, ubone kugaruka gusenga. Because even the word of God says that if you go in prayer and then remember that you have a person that you are quarreling with, first go and ask for forgiveness. That even before offering your offer, and you remember that you have something behind, you have to go and first solve the ibyo nubirangiza
If you finish ubone everything, gusenga. then go in prayer. Ana arasenga, Anna prayed. Yabesi arasenga, Jabez prayed. Dawidi arasenga, David prayed. Mose arasenga, Moses prayed. Yesu arasenga. Jesus prayed. Dufite ingero z'abantu basenze. We have the examples of people who prayed. So umaze kumenya inyungu y'amasengesho, After knowing the benefits of prayer, ukamenya uko witegura mbere yo gusenga, and then you get to know how you prepare yourself in prayer, birangira mu masengesho. it ends up in prayer. Ndashaka gusengana n'umuntu unyumva muri uyu mwanya. I want to pray with the person listening Nzi to me neza ko now. inyigisho nzagenda nyikomeza, I believe that I'll continue. It's ariko going to be a ndashaka gusengana series, nawe. but I want to pray with you. Abantu benshi Most people, bajya basenga muri future simple, pray in future simple. bahora bavuga ngo nzasenga, They say, I will pray, nziyiriza, I will fast, nzajya ku musozi, I'll go to the mountain, nzashaka umwanya. I'll look for time. Reka tuve muri za Let's live along the twinjire mu future. masengesho. Let's enter into Nta prayer. kintu kibi There's nothing bad nko kwifuza gusenga ntusenge. like desiring to pray and you don't pray. Ibyifuzo byo gusenga The prayer requests of praying ntibihagije. are not enough. Ndabizi yuko ukunda Imana I know you love God, kandi wifuza kuzasenga umunsi umwe. and I know you have the passion to pray. Ntibihagije. It is not enough. Reka dusenge. Let's pray. Ndifuza ko dusengana nawe. Join me in prayer. Mana ndagushima, Lord, I give you thanks. ciye bugufi. I humble myself. Narimo mvuga gusenga. I've been talking about prayer. Ndibuka ubuzima bwa Hana. I remember the life of Anna. Ndibuka ubuzima bw'abanyamasengesho. I remember the life of intercessor, the Ndibuka prayer ubuzima warriors. bwa Yabesi. I remember the life of Jabez. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo atakambira Imana. The word of God said that he cried out to God. Ndibuka Paulo na Sila muri gereza. I remember about the Paul and Ndibuka Silas. Saduraka, Meshaki na I Abednego. remember Shadrach, Meshach, and Abednego. Ndibuka Daniel mu rwobo rw'intare. I remember Daniel in the den of Abantu lions. b'Imana basenze. People of God who prayed, Imiryango irakinguka. and the doors were open. Ndibuka abantu bazanywe n'ubusabane. I remember those who came looking for the Amasengesho ya relationship. Dawidi The prayer of David. avuga ngo While I was saying, narishimaga I rejoiced iyo bambwira ngo nze mu nzu when y'Imana. they told me to go to the house of God. Icyamushimishaga n'amagambo yabagaje kukubwira. What he was delighted in is in the words that he Nukumva came icyo to tell you umubwira. and to listen on what he Ndibuka told amagambo you. y'Abahabakuki. I remember the words of Habakkuk. Nzahagara ku munara I'll stand on the tower mbwira icyo mubwira. and then tell you something. Mwibutsa ibyo namuganyiye. I'll remind him of what I Uyu ni asked umwanya for. tuje. This is the time you have come. Ndasaba ngo wumve gusenga kwacu. I ask you may listen to Umva our isengesho prayer. tuzamuye. Listen to the prayer we are raising, Umva mwami God. tuvuga. Lord, listen to us. Imitima yacu Our hearts irashaka gusabana nawe. need to have a relationship Tweze with ibihe you. tutigeze tugira. Father, give us the seasons we have never Vugurura experienced. ubuzima bwacu. Revive our life for Gaburira Jesus. umuntu wacu w'imbere. Feed our inner person, Turagusaba Lord. mwami ngo uze muri twebwe ubeho. We want you to dwell in us, O Lord. Ufatike kandi ugaragare. Father, may you be tangible, may you be visible. May you change our Uhindure lives. imivugire yacu. May you change the way we speak. Uhindure imirebere yacu. May you change the way we Wubake ibintu see. bishya mu buzima bwacu. Build new things in our lives. Turagushima Mana yanjye. Lord, we give you thanks. Umwuka wawe wera The Holy Spirit, atumirite isengesho dutangiye. let Him enable this prayer we are Turikomeza beginning kugeza turishoje. to continue until we end. Ndagushima yuko uri Imana yacu. I thank you that you are our God, Wumva that you are the Lord kandi who ukaduha listens, ibirenze ibyo twasabye and you give us more than what we n'ibyo ask twifuza. and what we desire. Icyubahiro ni cyawe The glory is yours no gukomera and the mighty, iteka ryose. now and forever. Amen. Amen. idashobora kwirengagiza amarira yawe. Muhumure, muhumure, dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe. Ibihe ntibidashobora gukuraho icyo yavuze, niyigimenya iherezo kandi ihagaze mwitangiriro. Ibihe ntibidashobora
idashobora gukuraho icyo yavuze ntijya imenya iherezo kandi ihagaze mu itangiriro. niba hari icyo Imana yavuze we ku buzima bwawe, hagarara ku musozi n'ukuri izobishitsa. ipfa kuba ariyo yabivuze, ihora ariyo kwizerwa, ntishobora kwivuguruza n'ukuri izobishitsa. niba hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, hagarara ku musozi n'ukuri izobishitsa. ipfa kuba ariyo yavuze, ihora ariyo mwe gucika intege. Imana niba ariyo yavuze bizasohora. ishobora kwivuguruza n'ukuri izobishitsa. muhumure muhumure muhumure, dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe. muhumure haleluya, dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe. muhumure haleluya. mwami w'abamusohoza amasezerano, idashobora kwirengagiza muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. ibihe idashobora gukura icyo Imana yavuze we. gukura w'icyo yavuze kandi ihagaze mu itangiriro. bene byakuraho icyo Imana yavuze. Haleluya. ibihe ntibyashobora gukura w'icyo yavuze, ntijya imenya iherezo kandi ihagaze mu itangiriro. ibihe ntibyashobora gukura w'icyo yavuze, ntijya imenya iherezo. ibihe ntibidashobora gukura w'icyo
mpagaze mwitangiriro. tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. muhumure muhumure dufite imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. Imana itabasha kwirengagiza amarira yacu. byashobora gukuraho icyo yavuze iherezo kandi ihagaze mwitangiriro. ibihe byashobora gukuraho icyo yavuze n'ikimenyi iherezo kandi haleluya. Mwami w'ibihe, Mwami w'ibihe, imbaraga z'Imana zamanutse. Niba hari icyo Imana yakubwiye uyibutse uyibwire ngo Mana ndaguhamagara kugira ngo uyu munsi ube umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Yesu arakora, n'ukuri arakora, nubwo utarasubizwa ntuzakuka umutima. Yesu arakora, atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro. Nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho. Yesu arakora, n'umukozi w'umuhanga. Yesu arakora, ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora, n'umukozi w'umuhanga. Yesu arakora, ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora, Yesu arakora, Yesu arakora, Yesu arakora, arakora, Yesu arakora. Aho uri mu rugo ukomeze uvugane natwe ngo Yesu arakora. Yesu arakora, Mwami Yesu arakora, nta kimunanira uwo Mwami we. Arakora, Yesu arakora. haleluya. Bizana imbaraga z'Imana isumba byose. Asifiwe. Haleluya.
urakomeye wa mana we, urakomeye wa mana we. Mwami we, mwami we. Hallelujah. Hallelujah. Ibi nibyo bidukwiriye, nubwo tuzi neza ko muri iyi sale nta bantu bicayemo, ariko turabizi neza ko imbaraga z'Imana zishobora kugenda zikagera iyo mu mago aho tutari, zikagenda zigahindura ubuzima bw'abantu benshi. Uhindura ubuzima bw'abantu wa mana we, gusa butegura umutima wawe, ubwire ngo umutima wanjye tuza numva ijambo ry'Imana. Niba hariho abana barimo gusakuza iruhande rwawe, ubanza ubigizeho gatoya, maze umutima wawe wakira ijambo ry'Imana. Data, turaguhamagaye kubw'umugaragu wawe, ugiye kuganira n'ubwoko bwawe buri ahatandukanye. Imbaraga zawe mwami zimunyuremo we abo umuyoboro gusa, ariko icyo wagambiriye kugeza ku bantu kibagereho wa mana we. Yo sabiye bafite amasezerano basezeranyije Mana atarasohora, ubagirire neza. Umucyo w'ijambo ry'Imana urase mu miryango yabo, imbaraga zisumba byose zongere ziseruke mu miryango yabo. You are holy and you are worthy to be praised. Urakomeye mwami w'abami, mirimo yawe irahambaye, mirimo yawe irahambaye, mirimo yawe irahambaye.